Чулуғын бочотта гражданина албанат үхі степенне, қағадойды сәретін бастықы степенне оржанлар кавалердары бойын учуталы Иван Михайлович Павлов бұйыл түрәбіте сүйіз сылығардағатан кене атын сүгер осколадығыр бюст памятнигі тұрордылар. Салғы чұрапчытағы ұстар бөліқпіт сюжетігер көрің. Иван Михайлович Павлов ағадойды ұлу сәритігер өстіяғы өһірстен қорсынлық сәриліген төһәдігірхан бағырыны ыллар дойдудығар әргілен кәлін кәнчәрі чаты иетиге, историяны үйететиге, олығын анан үгі сүлені иқпыта. Кини жохон кылаатынан сақа сәриттен чырапчыл уғыттан ағадойды ұлу сәритігер кіттібіт бойыттар аттарын садатыға үйететиге үгі сүлені иқпыта. Бұ күн кини атын сүгер чырапчы ортос колатығар бүйс паматыннигін өйріләқ бұхега майгыға тұрордылар. Бу осколаннигер бу беге ытыктыр убастыр кебет бүйе турда. Осенен бу Иван Михайлович Павлов чурапчылыгар хүрдах ытыктанар убастанар беге кен туттар кебет болар. Тойдакка кини сериге хаджыбыт бары ветераннар бытын, жомутун хергебетин сырдатан, оны бейтеттен бу түрдөн такса киниге автора памяттен он томнах кинигега улаханны күшкөл элеспит кен туттар кебет болар. Бе чурапчылар жолбутугар төрөн өскән аспыт кихине ытык кихибитен деринни кубастыбыт киниха сүгүрүебит. Улус көгөләһеннән Иван Михайловичка аяр үлетин олоғын сырдатар альбом кинигетин эстафетата бүгүнтен сагаланна. Улаханны тыктыр кихибит Иван Михайлович Павлов төрөбите сүйүс сылыгар аналлах. Бу өйдөбүнүк киниге аяна бүгүнкү күндөн сагаландар нехилектер керие барыга. Бу альбом кинигеге биге нехилектер бит салаячылары тус жондар даганы бейлери бу Иван Михайловичка макталларын соруяктара манда онда катышкыларын килдиректери. Ол курдук биге Иван Михайлович бит каз бидди ветераны баратын үйөтен турар. Анан биге кинеге мактал бит муңрасух. Бу курдук бойын учутал Иван Михайлович Павлов төрөбүтө сүйүс сыллах өрөгөйдө көбүлөйүн белетен улуска сүйүс күн устата терәһиннәр кыйы күнүгер жери ытыллыктара. Нургияна Осипова, Эдуард Макаров, Сага телевидениете, Чурапчы.